Amakuru yacu akomeje gusohoka mu binyamakuru birimo byandika ndetse no mu binyamakuru bindi byigenga, aho tugiye kurebera hamwe amakuru yasohotse kuri uyu munsi. Ariko munyemerere duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Unyemerere turebe rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kayigamba Wagner yatangaje iki. Ibyo tugiye kubirebera hamwe, nyuma yaho turagenda tureba amakuru akantu ku kandi. Kera kabaye rero, noneho leta ya Kongo yemeye ko FDLR iri ku butaka bwa Kongo. Ayo makuru yatangajwe nande? Ayo makuru yatangajwe na Madame Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kayigamba Wagner. Ayo makuru rero yayatangarije hehe? Kuri uyu wa gatatu tariki 16 Mata 2025, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi ko FDLR idafite umugambi wo kuguma mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, kandi ko bagomba gusubira mu gihugu cyabo cyangwa bagomba gusubira mu Rwanda. Yemeje ko rero nyuma y'uko hagiye habaho impaka nyinshi zigiye zitandukanye, nyuma y'uko hagiye habaho ibiganiro byemeza cyangwa se inkuru zicukumbuye, aho leta y'u Rwanda itahwemye kugaragariza amahanga ko Kongo icumbikiye FDLR ndetse n'interahamwe ndetse n'abandi bantu bose bitwikiriye ingengabitekerezo ya jenoside yo guhekura u Rwanda ndetse n'abasize baruhekuye, ko bari ku butaka bwa Kongo. Ariko Kongo ikabitera utwatsi, ivuga ko ibyo bintu cyangwa se ari ibihuha, ari ukugira ngo u Rwanda rwinjire ku butaka bwa Kongo bugiye gusahura. Kera kabaye rero, noneho umuvugizi wa leta cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga uko yakomeje kugenda mu muryango w'abibumbye, yagiye azengereza u Rwanda. Uyu mugore azi kuvuga, uyu ni umugore uzi kuvuga rwose kandi ubasha gukumvika cyane abantu. Noneho ageze aho rero arerura, yemeza ko FDLR ihari kandi igomba gutaha, igasubira mu gihugu cyabo, igataha mu rwababyaye, bakava ku butaka bwa Kongo, ndetse no kuboko leta ifite muri FDLR ikagukuramo kugira ngo umutekano ubashe kuboneka muri kariya gace. Madamu Kayigamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, aragira ati ni muri urwo rwego tumaze kubona ko FDLR idafite umugambi wo kuguma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagomba gusubira mu Rwanda. Tumaze gusesengura, tumaze gucukumbura, tumaze kureba, dusanze FDLR itazaguma ku butaka bwacu. Ntabwo izaguma kuri ubu butaka, ahubwo igomba gusubira mu Rwanda. Noneho u Rwanda narwo rugakuraho ubwirinzi, cyangwa se u Rwanda narwo rugatekana, ntirugire ikibazo kigendanye n'umutekano, ndetse bakabona ko hagati y'imikoranire y'ibihugu byombi hakabamo kumvikana ku bigendanye n'umutekano wa buri gihugu n'ubusugire bwa buri gihugu. Minisitiri Kayigamba yatangaje ibi mu gihe abayobozi ba Kongo bakunze kwemeza ko FDLR itakibaho, ari ibihuha. Ibi ngibi yabitangaje nkeka ko ashobora kuba yatunguye igihugu, kuko nyuma y'uko abayobozi bagiye batandukanye, uhereye kuri Muyaya, uhereye kuri Nde, bagiye batangaza bagaragaza ko muri Kongo FDLR itakiba kuri buriya butaka, itakihabarizwa, ahubwo ni ukuvuga ngo ari iturufu yo kugira ngo igihugu cy'u Rwanda gisahure amabuye muri Kongo. Kera kabaye rero, buriya uko byagenda kose ukuri kuratsinda. Uko byagenda kose umuntu ashobora kurwana n'ukuri, agutwikira, ariko bikanga kukajya hanze. Buriya rero bajya bavuga Abanyarwanda ngo ukuri kunyura mu ziko ariko ukirinda gushya. Ukuri kunyura mu ziko ariko ntigushya. Birangiye rero ukuri kugaragaza ko FDLR ku butaka bwa Kongo ntiguhiye, ahubwo kuragaragaye. Noneho binyuze mu kanwa ka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Uyu mugore yakomeje kugenda ashinja ibirego bitandukanye u Rwanda mu kanama muri ONU ndetse n'ahandi.
uyu munsi rero noneho yemeje adashidikanya ko FDLR igomba kuva ku butaka bwa Kongo igasubira mu Rwanda. Minisitiri Kayikwamba yatangaje ibi mu gihe abayobozi ba Kongo bakunze kwemeza badashidikanya ko FDLR itabaho, ahubwo ari iturufu u Rwanda rukoresha mu gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibashe gusahura amabuye. Wagner rero akaba bitangarije noneho abitangarije n'ahantu aho yavugiye yuko u Rwanda rubatera, ni naho atangarije yuko FDLR igomba gutaha. Ayo ni amakuru yatangajwe ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabibwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, yemeza ko FDLR idafite umugambi namba, idafite igitekerezo cyo kuguma kuri buriya butaka. Unyemerere turebe andi makuru, aho tugiye kurebaho andi makuru atandukanye. Unyemerere tugenda ducukumbura tunareba utundi tuntu n'utundi tugiye tugerwaho. Hano andi makuru rero turayasanga muri Nyarugenge. Umugore yihimuye ku mugabo we akoresha isombe ihinda umuriro. Urabisanga kuri page y'Umuryango. Ibyo nushaka amakuru arambuye uraza kuyasoma. Ni ukuvuga ngo umugore yihimuye ku mugabo. Hanyuma andi makuru aragaragaza ko ingo zirenga 94% zo mu Rwanda ziracyatekesha cyangwa se zikoresha igikoresho cy'amakara mu gihe cyo guteka. Mbese bavuye ku nkwi ariko bari ku makara. 94% bakoresha amakara, cyangwa se bagakoresha amakara n'inkwi, ariko pourcentage nini ni amakara. Iyo ni icyegeranyo. Hanyuma andi makuru wasanga kuri iyo page, naho Elon Musk yahaye umugore yamuhonza amafaranga akavagari ka miliyoni 15 z'amadolari kugira ngo atazavuga ko babyaranye umwana. Ibyo nayo ayo ni amakuru ushobora gusanga hano ku Muryango Poerwa, aho rero umuherwe Elon Musk yatangaje ko, cyangwa se yashyize hanze, cyangwa se yahonze umugore amafaranga agana na miliyoni 15 z'amadolari ngo atazagaragaza ko bafitanye umwana. Ubwo rero sinzi uwo mwana uko bizagenda. Hanyuma ikindi kirimo gikomeye tugiye kurebera hamwe, naho Amerika ishobora kugabanya inkunga cyangwa se umusanzu yashyiraga muri Loni na OTAN. Hanyuma ukibaza rero iyi OTAN ikaba yarabaye imbarutso yo kugira ngo habe amakimbirane yakimbiranije igihugu cy'Abarusiya ndetse na Ukraine. Usanga umwotsi cyangwa se itutumba ry'intambara no kugira ngo iyi ntambara ibeho byaratewe no kugira ngo Zelensky ashake kujya muri OTAN. Hanyuma rero amakuru ari ahangaha nuko Amerika igiye kugabanya inkunga yashyiraga muri Loni ndetse ikagabanya n'inkunga yashyiraga muri OTAN. Ayo ni amakuru uza gusanga hano ku kinyamakuru cyandika Umuryango ku page yabo. Ukomeze usome, hari ibinyamakuru byinshi uraza kugenda ureba ibintu bigiye bitandukanye kuko hari amakuru meza menshi. Unyemerere rero duhinire hano.